Sevilje. Rakitić je izašao iz igre, umjesto njega Antonio sa brojem 27. Vidjet ćemo da li će biti izmjena u timu mladosti. Bit će, spreman je Miloš Pavićević. Samo da ima umjesto koga će da uđe u igru. Čini mi se da nema Kaljevića. Ne vidim ga na terenu. Dakle, uskoro i prva izmjena u timu mladosti. Miloš Pavićević umjesto Bojana Kaljevića. Igrač kojeg inače i Miki Vukotić ovako volio da ubaci baš u drugom poluvremenu, izuzetno brz i da i u našoj ligi malo promijeni ritam. Tako da će ove godine sigurno biti dosta prilike da igra, iako se i mladost pojačava. A naravno što se tiče Rakitića zamijene, jer upravo smo sada malo i pričali ovdje uživo na radiju Sevilje i rekao mi njihov komentator da će on igrati od početka sutra protiv Manchester United. Dakle, jedini on, zanimljivo od ovih koji su danas počeli, će početi sutra na Old Traffordu, a svi ovi ostali će igrati počeo, znači od Perotija preko Ibaka i Gameiro, i rekao mi, dakle, bukvalno se zna prvih 11 cijela formacija koja će početi sutra protiv Uniteda, uključujući naravno i Medela koji večeras i onako ne bi mogao jer je kažnjen, ali sutra će igrati. Potvrdili su također i ovo pojačanje, to je Cristoforo, igrač koji je oduševio na svjetskom prvenstvu u Turskoj za mlade. Urugvaj je izgubio finale na penalu od Francuske, dakle on je bio njihov najbolji igrač uz Nika Lopeza, tako da eto, bit će to jedna Sevilja koja se pravi da bude strašna. A što se tiče mladosti, jedna sjajna kampanja, nadam se će završiti što manje bolno, to jest da će biti makar jedan pogodak večeras kao nagrada za sve što su radili ovog vrelog ljeta, što su praktično bez odmora ušli iz sezone u sezonu. Naravno, za Raković je sada najbitnije da malo osvježi ekipu, da i možda neki igrače odmori već u prvim kolima. Ne vjerujem protiv budućnosti da će propustiti svi oni da igraju, ali nakon toga možda i neki mladići da dobiju šansu, da se ne bi desilo ekipi mladosti ono što se dogodilo Zeti prošle godine, da se bori za opstanak. Evo Pavićevića, evo ga u kaznenom prostoru, nekako neodlučan, povratna lopta za Živkovića koji slabo centrira. Inače Zet igrala naravno jedno kolo više, tako da je ušla potpuno u onaj poremećaj, morala je da pomjera još onaj prvi meč u Baru i onda tako redom sa PSV-om su igrali u trenutku kad se igralo vanredno kolo, pa su odložili još 2 meča, nije im dozvoljeno da odlože jedan protiv mladosti baš na Trešnjici, tako da jednostavno oni su bili potpuno iscrpljeni. Eto, Balša Božović je na primjer bio tu i zna kako to ide, a mladost će valjda imati sada vremena da malo i osvježi, odnosno odmah nakon meča protiv budućnosti ući će u ritam 7 dana. Evo lopte za Parehu. Pa onda Maduro i onda ponovo Nicolas Pareha, ovaj već poznati iskazani argentinski igrač, igrao Ligu šampiona prošle godine sa Spartakom. Maduro bio bi offside, tako da svejedno nema ništa od toga. Evo lopte za Savićevića, ali vidio je sve to i lagano zaustavio Torres Ruiz. Lopte u vazduhu, malo atrakcije, ali kida to Živković. I sada dobro, Savićević nosi tu loptu bez faula Rusescu. Da vidimo. Lopta za Pavićevića. Kada se možda otvarao bolje jedan koridor unutra prema sredini. Gazi Fernando Navarro. Rabeljo, Čileanac. Inače, zanimljivo sutra, dakle, ne igra ni iskusni Fernando Navarro, jer na toj poziciji lijevog beka pominjali smo tog igrača Morena. On je član bio španske selekcije i do 21 godinu i ove do 20 što je igrala u Turskoj. Dakle, sigurna budućnost. Novi Jordi Alba ga već zovu i on će igrati sutra protiv Manchestera. Nema koju god poziciju pomenemo, makar 2 igrača izuzetna ima Sevilla. Rabeljo i onda Kotan koji je zamijenio Rakitića, nova šansa, faul u napadu.
Faul u napadu, lopta za Mladost. Bilo je priča nakon prve utakmice da je u tom meču se vidi igrala s pola gasa, ali vidi se to danas. Da su mogli u prvom meču, oni bi dali 10-20 golova, ali jednostavno Mladost se tamo bolje branila. Pa da, malo smo začuđeni bili ipak, sada evo smo i pričali, kažem, uživo malo njihovom radu, ja sam rekao smo mi najviše iznenađeni bili da je bilo 1-0 do pred kraja praktično, a Sevilla izrazito domaća ekipa. Dakle, ona je prošle godine vrlo loše igrala u gostima u Španiji, ali je kući dobijala skoro sve. Dobila i Real Madrid, Mourinho, na primjer. Barca se izvukla 2-3 preokretom u finiš. Dakle, jedna izrazito domaća ekipa gdje igraju brzinski, razvuku, još je dok je bio Navas, naravno. I zaista je to bio podvig, moramo reći, i tih 3-0 samo izgubiti tamo. A i sigurno možemo reći da je Sevilla ubjedljivo najjači tim koji igra ovu sada rundu Lige Evrope. Dakle, pogledamo, evo sada ovdje imam i sve timove i rezultate. Mislim da joj niko nije ni blizu. Iz Italije samo Udinese igra sada, iz Engleske Swansea, ali iz Njemačke na primjer Stuttgart, ali ne znam, nema veze. Dakle, ovo je ekipa koja će ići daleko, daleko i u glavnoj fazi ovog takmičenja, to je sigurno. Lopta ide od Savićevića van terena, ubacit će Navarro koji je preuzeo kapitensku traku. Tamo se Rusescu prikrada, ali daleko je to da bi uspio da ga pronađe iz auta livi bek. Pareha, onda Kala do Madura. Labello. Živković odmah izbacio loptu van igrališta da ne bi bilo komplikacija. Kako se dobro kreće Rusescu. Evo lopta kod njega. Ne vjerujem da će biti šut. Na kraju izgubio loptu. Seratlić. Atraktivan potoj Seratlića, mada prilično rizičan. Ovo treneri baš i ne vole, publika da. Balša Božović. Gleda gdje je Božo Marković. Marković čeka asistenciju Balša Božovića. Zamisao je bila dobra, ali izvedba ne baš toliko dobra, tako da je intervenisao Varas. I Seratlić se već bio ubacio i evo vidimo kad se napada s više ljudi, kad se ovako malo oslobodi da može da se igra, mogu da se naprave akcije, makar s vremena na vrijeme. Nadamo se da će toga biti kako meč ide dalje, a i Sevilla jasno da ipak manje grize sada. Vidimo da i Samperio malo prešao na lijevu stranu. Torres Ruiz i onda Cotan. Maduro. Dupli pas, međutim zaustavljen dosta lagano Vitolo koji je hara u prvom poluvremenu, odnosno Kok je to bio, ali Rabello odmah krade. Vitolo. Pa onda ponovo Koke, Fernando Navarro. Živković, igrač koji ima snage, koji može da trči svih 90 minuta i protiv ovog tima. Sada je on krenuo naprijed, ali pretjerao je sa driblinzima, gubi loptu, ostala je praznina na lijevom boku. Navarro sa loptom, mnogo rješenja ima. Rabello, bježi mu lopta, želio je neku atrakciju. Ali nevjerojatno da nije dodao Koke u potpuno samom desno. Htio je nešto drugo. Sada se malo i Sevilla topi u tim pokušajima egzibicije. Seratlić, Pavićević. Serija finti, može li šta da izvuče? Dobra lopta, ipak ne. Faul Rabelja, slobodan udarac izborio sada Kalezić. Evo dakle Vaska Kalezića zvanog Molka. Može to biti interesantan igrač u nastavku za Mladost, iako će, kažem, biti konkurencija ove sezone u Mladosti itekako jaka. Ali otišli su i Sanković i Tomić koji su bili u toj centrali, kako oni kažu, neprikosnoveni već određeno vrijeme. Mladost je naravno u odnosu na ekipu koju smo gledali nedavno izgubila igrača poput Draška Božovića, Rotkovića, Ebera koji je bio standardan kod Mikija Vukutića, ali i dva majstora kao što su Orahovac
zbog povrede i naravno Šćepanović koji je bio najbolji igrač i strelac čak lige prošle sezone. Eto, da je on bio, još bi sigurno bili jači u ovoj kampanji. Samo njega da uzmemo, dakle, Marka Šćepanovića. Ali su zato opet došli do izražaja neki drugi. Sanković, igrač koji mnogo nedostaje večeras. On je bio taj Motorino, igrač koji presjeca protivničke akcije, koji trči mnogo, a na tim utakmicama u Evropi igrao je sa vrlo malo grešaka u dodavanjima. Nije se mogao prepoznati onaj fudbaler koga smo gledali na našim terenima prošle sezone. Jednostavno igrao je sigurno, precizno. Evo Markovića, htio je dobro. I nagrada je stigla, transfer u Mađarsku ligu. Dobra je ova zamisao bila, šteta što nije prošlo. Da vidimo sada kako će se odbraniti od Sampeira. Šafranac je bio uporan, čvrst i dobio ovaj duel. Ali kako je Samperio žilav, nevjerovatno. Ovoliko sitan. Lopta za mladost. Lopta za mladost, sprema se očigledno izmjena. Dalje 0-5, rezultat iz prvog poluvremena. Kojem je Sevilla imala još nekoliko 100% šansi. Ali sada apsolutno da igraju mekše. Mada ponavljam, ovo su igrači koji se žele dokazivati i dalje. Jedino Rakitić igra iz jutra protiv Manchestera. Svi ostali ne, ali bi mogli da uđu. Inače, nevjerovatno mi ovo također za Bolta, koji je navijač United i tako dalje, želi da igra, ali već u subotu ujutro počinje 100 metara u Moskvi. I u nedjelju je finale. Tamo je čak i 2 sata više. Ili je toliko siguran da će u ovoj konkurenciji slaviti. Ali bukvalno mora sa stadiona na stazu. Igraju sada i štoperi Sevilla, drže loptu Ruiz i Pareja naravno, ali evo sada Kotan. Tu su i rezervisti mladosti koji dobijaju aplauz, pogotovo Knežević koji se tamo smije, da li će upravo ući. Ući će sigurno, samo vidjet ćemo kada. Jedan od junaka naravno. I taj penal protiv Videotona u posljednjem sekundu praktično. Koji je učinio da ova priča i dođe do ovde. Knežević i rezervni igrači mladosti, Pavićević, odnosno Kašćelan i Četković zagrijavaju se pored Marka Marina i Bake koji je bio MVP belgijskog prvenstva prošle godine. O Marku Marinu znate dovoljno. Njemački reprezentativac koji je pozvanjen igrač Chelsea stigao u Sevilju. Vidjet ćemo da li će dobiti priliku da igra. Inače njegov fudbalski idol je upravo Dejan Savićević. Da, govorio je u Bosni, pa onda se preselio u Njemačku. I kad su bili u Werder, oni računali su čak da je veći talent od Mesut Özila. Dakle, upravo, ako ništa, brži od njega, klasa tu negdje. Tako se računalo prije 4-5 godina kad su zajedno igrali. I sad je on mlad, 24 godine samo ima. I također je planirano da igra sjutra, tako da je veliko pitanje da li ćemo ga vidjeti malo večeras. I kako lopta da izađe van granice igrališta ili da bude neki faul, od 3 minuta stoji Alberto Moreno kraj četvrtog sudije i čeka da uđe u igru. Maduro, 59. minut. Nema golova u nastavku meča, nema ni nekih prilika. Sada Maduro želi malo da povuče, ali apsolutno se vidi u ponašanju Sevilla. U prvom dijelu su išli naprijed i otvarali se prema naprijed. I bilo je na neki način uživanje, iako je zaista rezultat malo i, da ne kažemo, tragičan, ali težak za našu ekipu. Da je bilo uživanje vidjeti upravo taj najmoderniji fudbal, trenutno španski. Kako ti igrači puni klase i uglavnom niski, sitni, stvaraju sebi prostor iz akcije u akciju. Evo Vitola koji je jedan od najboljih, upravo i on i Samperio, sada Kotan. Ideja i onda šansa i evo 6. gola.
Opet taj Koke, taj desni bek daje 2 gola sa distance danas. Taj treći desni bek Sevilje. I evo, ovo je bio način da uđe ovaj veliki talent Alberto Moreno, da padne gol. Rezultat se zaista komentariše sam od sebe. Tu ne treba mnogo ni filozofirati, a evo vidimo dakle da ulazi Moreno umjesto Fernanda Navara, pretpostavljam, jer je to ta pozicija. Ne, već Fernando Navarro ide sada na poziciju štopera, a Pareha je dakle izašao. Evo Vlada Savićevića. Savićević, ali zaustavlja ga svježi Alberto Moreno. Rabeljo. Opet su se malo razmahali seviljisti i to nije dobro. Rabeljo ipak je išao unutra, iako imao Samperija. I lopta za Živkovića, Balša Božović. Uskoro će u igru Ivan Knežević, vjerojatno umjesto Boža Markovića. Koristi pravo na drugu promjenu. Raković na pola sata od kraja meča. Balša Božović mijenja stranu, gledajte kakav pas za Savićevića. Savićević i dalje sa loptom. Kalezić pokušao duplog pasa sa Božovićem, nije prošlo. Odnosno sa Savićevićem. Rabeljo. Šofranac se bori, ali uspio da doda loptu do Ruseskua. Vidimo rumunskog reprezentativca, dvojica oko njega, bio je faul. Bio je faul, ali jedini koji se nekako ne uklapa u igru je baš Rumun, jer dobro probao je da da lijevo, ali možda je bio i ofsajd. U oba slučaja bolja varijanta bila desna, međutim malo kasnim u taj pas. Izuzetno efikasan u Rumuniji. A ući će upravo sada Knežević, koji je još sa Zetom okusio veliku scenu, igrao protiv Rangersa. Onaj revanš meč, zamijenio je naravno Boža Markovića. Knežević koji je posvetio onaj čuveni gol protiv Videotona upravo rukometašici francuskoj Mendy. Koja, eto, zbog i te trudnoće neće ni preći u Vardar. Tu je sa Milanom Knežević i sa Klarom Moltring. Gleda utakmicu iz lože. U loži je i Sanibal Orahovac, još mnogo poznatih imena iz svijeta sporta. Da vidimo ovaj slobodnjak Rabelja. Opasno je bilo, ali Vojdinović boksuje. Da, po sredini, inače odlično bio prebacio zid. Inače, vidimo samo Seratlića, Knežević se odmah otvara. Seratlić sam, predugo. Inače, Španci ne mogu da se načude da nema Dejana Savićevića, ali zaista očigledno da nije večeras tu, a inače on prati svaki meč mladosti, pa s kim god da igra i po najvećoj zimi. Ali upravo je interesovali da li je to i njegov sin i tako dalje, pa onda za relaciju sa Šukerom, koji je predsjednik naravno Hrvatskog fudbalskog saveza, a on igra u Sevilji dobre 4 godine i obožavaju ga tamo. I također je bilo interesantno kada se pojavio i Vido Gluščević, otac Igora Gluščevića, koji je naravno naš igrač koji je igrao za Sevilju. 98. su ga uzeli od Ekstremadure, koji je uveo u prvu ligu kao Pičići druge. Ali Sevilja je bila drugoligaš i uzela ga Ekstremaduri koja je ušla u prvu, interesantno, ali za 6 miliona i bio je treći najskuplji igrač tada u istoriji kluba Sevilje, nakon Maradone i upravo Šukera. Te 98. Igor Glušević, koji je naravno isto bio večeras tu, sve i da nije Sevilja, ali je u Holandiji gdje je završio transfer Đorđević. Da, u Twente. Inače, Gluščević te sezone je bio najbolji igrač Ekstremadura, a trener je bio Rafael Benitez, tada traje njihovo veliko prijateljstvo, osim... Pa kad si to opomenuo, odnosno kad sve to opominjamo, onda da kažemo zašto on u stvari nije ostao duže u Sevilji, jer je bio strašno plaćen i u velikoj formi je bio. Problem je bilo to bombardovanje, on je za Sevilju igrao odlično u drugoj ligi i opravdao novac, ali je bilo bombardovanje i on je odbio da igra. A ulazi Marko Marin, evo ipak prilika prije svega za navijače Sevilje da ga prvi put vide. Taj nekad čak standardni reprezentativac Njemačke, bio i na mundijalu.
i ima priliku da igra ovdje praktično pola sata, tako da ćemo vidjeti da li je to i dalje taj igrač, s obzirom da u Chelsea bio naravno i povrijeđen, ali vrlo malo je dobio šansu. Inače, osim Gluševića, za Sevilju su igrali Željko Petrović i Dejan Vukićević. Da, Dejan Vukićević isto prešao 97. Željko Petrović praktično ono vrijeme još upravo kad je bio i Maradona i Simeone. Zamorano. Da, Zamorano, upravo da te godine je prešao u Real, a Šuker je ostao sve do 96. i onda je on prešao u Real. Ali ovo što sam rekao, dakle Igor Glušević odbio da igra kad je bilo bombardovanje, taj meč Sevilla Albacete, i ispaštuje zbog toga maksimalno. Dakle, nisu računali na njega, on je otišao u Aris, nadao se nakon godinu da će biti sve u redu, vratio se i opet ga nisu poznavali, kako kaže, tako da je pošao u Holandiju, u Utrecht i tamo dao 19 golova prve sezone. Gore za Sevilju u svakom slučaju, ali zanimljivo da je i Mijatović, zato što on igrao te nedjelje protiv Celte, ispaštao i morao da ode iz Reala u Fiorentinu samo godinu nakon slavnog gola koji je prekinuo njihov post u Evropi. Dok su igrači, na primjer, Cicović, Vulević, Ivanić, koji su bili iz Srbije, koja je bila još naravno više pogođena tim bombardanjima realno, su igrali, dok upravo naši nisu, i solidarnosti. Vanić i Vulević, bivši igrači Crvene zvezde, mladosti iz Lučana. Cicović, poznat golman Rada, bio rezerva u generaciji Čilanaca. Lejković i Žitnjak su imali prednost u odnosu na njega, ako se dobro sjećam. Još 25 minuta do kraja meča, sve tri izmjene obavio je Unai Emery. Ima pravo na još jednu Nikola Rakojević. 6:0 je rezultat. Čekamo taj počasni gol mladosti. Ili makar neku dobru šansu koja bi možda mogla da se napravi sada. A iz ove pozicije Balša Božović ili Novović mogli bi direktno da ugroze gol. Varas nima mnogo posla. Varas snimao mnogo posla, inače Beto je, kažem, planiran da bude prvi golman i sutra da brani, taj Portugalac, a Varas rezerva. Sevilla voli golmane na duže staze, tako je Notario dugo branio, pa onda Palop, kojeg su sad prodali Leverkusenu. Da vidimo Balšu, jer njegova ljevica je odlična i makar jedan Eurogol bi mogao da popravi utisak ovdje. Ide Balša Božović, lopta dobro, ali ipak korner, da, vidi se po putanji da je zakačila zid. Izvešće to upravo bivši igrač budućnosti Mogrena iz Zete. Balša Božović. Dolazi mu Savićević da odigraju na iznenađenje. Ali predug for Balše i sada, međutim i tekako predug for je dao ovamo i Fernando Navarro koji sada igra štopera. Evo se Ratlića. Knežević čeka loptu, međutim igra sa Novovićem. Seratlić, ostaće lopta u terenu. Novović. Moraju malo hrabrije da krenu igrači mladosti ako žele da naprave nešto ozbiljnije u napadu. Kao da se plaše greške, kao da se plaše kontranapada. Kalezić lijepo odlaže loptu do Božovića. Božović ka Kneževiću, nije uspio da primi loptu u centarfor mladosti. Šofranac u duelu sa Ruseskuom, prekršaj rumunskog internacionalca. Rusesku ima 25 godina, kao što vidite, sve su to mlada pojačanja, ti novi igrači koji su došli u Sevilju. Apsolutno ciljana u tom smislu. Kakav dribling Pavićevića. Tako nešto treba. Evo još jedan, ali možda je sudija mogao da prekine akciju zbog opasne igre igrača Sevilje, zato je i zastao na trenutak Pavićević da se ne povrijedi, sada ofsajd na drugoj strani. Ofsajd, Rusesko upao je dosta naivno, a isto tako naivno proigrao Rabeljo. Dobri potezi Pavićevića, to su i karakteristike njegove igre. Veoma hitar i ima dobar dribling i u lijevo i u desno, onaj kratki dribling. Ostaje međutim 0:6, a evo i nove pauze da se igrači osvježe, iako je 22 sata, ali dalje naravno ta Sparina poznata podgorička čini svoje. Dakle, rezultat 0:6, inače Sevilla ima, dok vidimo,
upravo posljednji gol, 6. gol kada je plasirao Koke. Nakon što ova lopta Kotana nije prošla, ali onda ipak od Mitrovića i odmah je bio spreman Koke. Sevilla, dakle, ima jedan paklen raspored na početku Španske lige. Dakle, igraće već 17. u subotu 17. protiv Atletico Madrida. To je u suštini derbi prvog kola uz meč Valencia-Malaga, ali u suštini to je derbi. Sevilla, Atletico Madrid. Dakle, paklena utakmica. Atletico prije toga ima 2 Superkup meča sa Barsom. Onda im slijedi meč novi u Evropi. Pa onda gostuju Levante u drugom kolu, pa revanš definitivno za ulazak u grupu Lige Evrope. I 1. septembra imaju duel sa Malagom, to je njima vječiti derbi, osim meča s Betisom, Malaga im je najomraženiji rival. Dakle, to je prije pauze za reprezentacije, ali poslije pauze gostuju Barceloni i gostuju Valenciji. Dakle, 4. i 5. kolo, 2 paklena gostovanja, a Valencia im je kivna što su ih izbacili za Ligu šampiona, tako da zaista njima će prvi mjesec sezone biti nevjerovatan. Inače, Reyes, njihovo dijete koji je poslije igrao i za Arsenal i Real Madrid i Atletico Madrid, eto, žale što je on povrijeđen jer je na neki način i lider ove ekipe. Vitolo je doveden da bude njegova zamjena. Ali imaju više lidera. To jeste i Rakitić i bit će naravno Trohovski ponovo i sigurno Gameiro u napadu jer je to klasni igrač koji nije imao više mjesta u PSG-u, ali ima ga u francuskoj reprezentaciji. I svi ovi ostali koje smo pominjali, Perotti i ovi mlađi naravno. Dok očekuju mnogo od Kristofora. Evo opasnosti, Marin. Njemačka škola odmah se šutira. Ovdje bi neko od ovih starih igrača se vide išao na asistenciju. Marin čim ima priliku ugrožava golima. Dobar šut. Maduro. Za Marina naravno isto u Sevilji se malo vode debata koja će mu biti pozicija, jer od njega se očekuje da uđe prvih 11 s obzirom na klasu. Evo ga ponovo. Dakle, da li je polu špic, da li je lijeva strana. Računaju da bi ga mogli koristiti lijevo ako Perotti bude igrao desno, jer zato su i prodali ovog Luis Alberta Liverpoolu. Imaju mnogo tih lijevih bočnih. Aut za Ivana Kneževića. Došao je do lopte, ali brzo izgube loptu igrači mladosti. Jednostavno, odmah su dvojica tu blizu i onda se udruženim snagama lakše osvaja lopta. Navarro, Rusescu prima loptu i odmah grabi naprijed ovaj snažni napadač iz Rumunije. Pavićević gleda gdje mu je Savićević, dupli pas. Prolazi to, Maduro spušta loptu do Rabelja. Rusescu. Kotan. Šofranac je fauliran. Rizu je bio sudija Aranovski. Nakon onog driblinga malo se opustio, oslobodio Pavićević. Igra nekako slobodnije kada je izgubio loptu, ali nema veze. Treba pokušavati jer od početka meča ne uspijeva niko iz veznog reda mladosti da stane na loptu, da izmjene 5-6 pasova, da osmisle neku akciju. Marin. Desno je Koke, 2 gola je dao desni bek. Da vidimo kakav centar šut ima. Dribla Koke. Onda savršen centar šut i dobro je da nije gol, ali ponovo loša postavka odbrane mladosti. Ostao je potpuno sam bio Kotan. Ali pogledajte Kokija šta radi. Da, Samperio je na kraju, ali zaista najniži, mislim, igrači. Sreća je to jer ovo je lopta za gol. Ali čista lopta za gol. Koke ovako razigrao se i želi da igra do kraja. Dok su, čini se, upravo dvojica razigranih iz prvog poluvremena, Vitolo i Samperio, ovako malo više šetaju u drugom poluvremenu. Naravno, neće štedjeti ako im se ukaže prilika, ali ne grizu konstantno i ne traže konstantno loptu. Sada Marin.
Upravo ova povreda resa će i olakšati naravno to da Marin igra, vjerujem, ove derbije na početku Španske lige. U suštini derbi za derbijem koje smo malo čas nabrojali. Jer očito se već osjeća dobro. Evo njegove lopte za Rabelja. Htio je da da Samperio, onda odustao i dalje je vuče. Sada Kotan. Koke. I onda ponovo Rusescu. Marin Rusescu, zaustavljen od strane Kalezića. Savićević. Faul. Signalizirao je pomoćnik i uvažio arbitar Jevgenij Aranovski iz Ukrajine. Izveo je prekid Balša Božović. Živković. Knežević u ofsajdu. Božović. Pavićević. Evo šanse. Ivan Knežević. Nema gola. Da vidimo sada u nastavku ove akcije. Prva dobra prilika za Mladost. Nije uspio da iskoristi Knežević. I odmah ide kontra. Rusescu, čeka ga Šofranac. Na vrijeme izašao Šofranac i zaustavio 0 uz pomoć Živkovića. Da vidimo ponovo u priliku za ekipu Mladosti. Kakva šansa, zaista šteta. Sam sa golmanom, malo ga je tu omeo jedan štoper koji uklizavao. Odlična intervencija Varasa. 76. minut, prva prilika za izabranike Nikola Rakovića. Evo, mogao je Knežević pogoditi i protiv Sevilje. Igrač koji je tu još tada, prije 5-6 godina, bio na probi u Dinamo iz Moskve i ta njegova robustnost, visina, čini se zaista može biti interesantan igrač, ali kasnije se vratio. Ostaje 0-6 na ostalim terenima. Mnogo je mečeva, ali eto, od Crvena zvezda, Černomorec 0-0, 73. minut. Možemo misliti kako je to mučenje, sigurno fantastična atmosfera, ali zaista, kažem, Hajduk, Zvezda i Partizan, na šta to liči, pogotovo ova dva tima koje su nekad bili strah i trepet za Evropu, a to su Hajduk i Crvena zvezda. 70. 80. Nevjerovatno na šta je to došlo. Dinamo sutra čeka žrijeb, ali i Maribor, kao i prošle godine kad su čak međusobno igrali. Međutim, Dinamo je tim koji može, iako ovaj put neće biti nosilac, može po ovom novom pravilu Platinija koje je u zadnje 3 godine da se nada da uđe. A kakvi će sutra samo da izađu parovi što se tiče ovih timova iz jačih zemalja. Kad su timovi kao Lyon, PSV i Zenit morali da igraju već ovu fazu. A sada će se ukrstiti sa timovima poput Milana, Arsenala, Šalke, Sociedada. Biće strašnih duela i to ćemo prenositi 21. i 28. avgusta. Te dvije srijede. Vidjet ćemo dakle sjutra u podne koji je epilog. Rijetko ide naprijed lijevi bek Alberto Moreno koji u drugom poluvremenu ušao u igru. Sada Marin kreira jednu akciju. Kotan. Moreno pogodio je Marina. Odmah ispravlja grešku. Prekršaj nad Savićevićem. I bit će žuti karton za Alberto Moreno. Ipak ga je samo opomenuo usmeno sudija Jevgenij Aranovski. Još 12 minuta, ovdje sigurno neće biti ni neka nadoknada, bez obzira čak i na osvježavanje. Mislim da apsolutno to nikom nije ni potrebno. Evo Vaska Kalezića, dribling. Pokazuje dobrih stvari večeras. Lopta sada, ali nemoguće da stigne Pavićević. I sada već Torres Ruiz. Kalezić odirao bez straha, kad je god lopta bila kod njega mirno. Da. Pokušava da bude precizan, vidi se da je dobar tehničar. Nešto se Koke
iznervirao kod 6-0, dao je 2 gola i dobija bez ikakve potrebe žuti karton. Žuti za Kokija, zaista nevjerovatno. Traži Unai Emery od svojih igrača da malo skupe linije tima, da se ovi igrači iz veznog reda približe odbrani. Inače, Unai Emery je uveo Almeriju u 2007. u prvu ligu i strašno ih vodio te prve godine. I onda ga je dovela Valencija nakon što je smijenila Kumana upravo 2008. i vodio ih je veoma dobro. Veoma dobro, čak je bio na putu da osvoji onaj posljednji kup UEFA kada skandalozno nije suđeno onaj penal nad Žigićem u revanšu Atletico Valencija, koji bi ih odveo u finišu, dakle odveo ih dalje. Atletico je osvojio taj pehar kao i nedavno 2012. Uglavnom on je poslije toga otišao u Rusiju, Spartak Moskvu, vodio ih i u Lige šampiona, ali sada ova velika šansa u Sevilji gdje je naslijedio Michela, koji je smijenjen nakon te čudne prošle sezone gdje su igrali sjajan fudbal kući, ali mnogo gori na strani, a Michel je pritom i doveo neke svoje igrače iz Getafea, pa su jedva čekali, rekao bih, i njih da isprate. Međutim, mislim da su jednog možda i požurile da isprate, to je Manu del Moral, to je strašan igrač koji je baš u Getafe igrao strašno, ali Sevilla ga je sad poslala u Elche na pozajmicu, a Elche je novi prvoligaš. Njega i Botiju, isto ovako poznati štoper, njih dvojicu je poslala u Elche. Vratimo napad Sevilje koji je upropastio rezervista Antonio Cotan. 10 minuta do kraja utakmice. 5-0 nakon 45 minuta, onda je Koke u 60. povećao na 0-6. Nije stigao do ove lopte Knežević, sada Pavićević. Lopta na stranu za Ivana Kneževića. Centar što onako bez gledanja. Na vrijeme se pojavio tu Moreno i prekinuo napad Mladosti. Marin odvaja se tamo od štopera Mladosti Rusescu. Marin igra sa Samperijom. Ono lopta za njemačkog reprezentativca. Šofranac pored njega. Teško je bilo. Nadmudirio ga je mladi štoper Mladosti. Inače, još jedna informacija interesantna za i naš fudbal generalno. Igra se test meč Villarreal-Fiorentina, jedan od brojnih naravno koji se igraju ovih dana. I Bakić igra od početka, upravo umjesto Pizara na poziciji zadnjeg veznog. Dakle, u Villarrealu je, da ne zaboravimo, Alić. Jeste. Pojačanje iz Rudara i na startu priprema bio u prvoj postavi. Seratlić umalo da ukrade loptu na vas, tamo sada Knežević pravi pritisak, ali nemaju snage da ga isprate saigrači iz veznog reda. Obavit će Raković uskoro i posljednju izmjenu, u igru će Kašćelan. Navarro. Navarro je ponikao u Barceloni i uknjižuje 2 nastupa za reprezentaciju Španije. Livi bek ili štoper po potrebi. Maduro. Vrijeva tamo Rusescu, ali ipak Mitrović vraća za Vujadinovića. Nema još mnogo, 7,5 minuta dakle po satu. Kažem, nevjerojatno će biti neka velika nadoknada. Evo sada prešao je Savićević ponovo i na tu lijevu stranu. Izborio faul. Balša Božović. Još jedan ljevak. Lopta za Pavićevića. Kako bi ovo bilo dobro, grudima sebi dati for, ali Alberto Moreno nije slučajno član šampionske mlade selekcije Španije. Rusescu na drugoj strani. Dribla Šofranca. Čita njegovu namjeru Novović. Lopta će stići do Seratića. Seratić ima igrača iza sebe. To je Koke koji je izuzetno brz. Vidite kako je lako oduzeo loptu Koke. Marin. Izbjegao je duel sa Božovićem. Sačuvao loptu. Marko Marin gleda kome će u sredinu, ali tu je Mitrović. Ali bilo je lijepo za vidjeti. Evo tog Alberta Morena. Bio je dakle u ekipi Lopetegije i onoj mlađoj koja je posigrala u Turskoj, gdje su glavne zvijezde bili Hesse i Delofeu. A offside Marka Marina. Ima jedan rezultat interesantan, Briž Slask 1-2, definitivno Slask ide dalje jer sada treba 4-2 Brižu.
a malo je do kraja naravno. Slask koji je prošle godine bio bukvalno nadigran u ta 2 meča protiv Budućnosti, a vidjeli smo i Rudar da izbori ovih 2-2 nedavno ovdje. Ali oni idu sada u posljednju 4. rundu. Zvezda i dalje 0-0, 82. minut. Zvezda bez našeg reprezentativca Kasalice koji je dobio žuti karton u prvoj utakmici. Uskoro se okuplja naša reprezentacija. Meč sa Bjelorusima, prijateljski, u srijedu naredne sedmice. Debitovat će novi reprezentativac Simić iz Kayserispora, koji je znači sa ekipom Bate Borisov igrao Ligu šampiona, mlad, 26 godina, može mnogo da pomogne. Šteta što nije prošla ova kombinacija Novovića i Kneževića. Kad god jedan igrač mladosti ovako pritisne posljednju liniju, uvijek postoji mogućnost da se ukrade lopta, ali ne prate sa igrače već 3-4 puta to. Novović je bio dobar malo prije. A sada za malo nije prošao pas Savićevića, koji je bio izvanredan za Pavićevića, bila bi 100% šansa, međutim teško, sve teže da će se dati i počasni gol. U ovom dvomeču ukupan rezultat 9-0, kažem opet nije strašno kako je išlo i kako je izgledalo da Sevilja može da da gol u svakom bukvalno trenutku kad poželi u prvom poluvremenu. Evo Marina, on se rastrčao, ukazuje da je spreman potpuno, evo njegove lopte Rusescu i sada je probao majstoriju, da bi se okliznuo. Iznosi to Aleksandar Šopranac i dobija aplauze. Sevilja je naravno na vrhuncu bila te 2006. i 2007. 2 kupa UEFA za redom. Onaj prvi 4-0 protiv Middlesbrougha i kako su uopšte došli dotle nadmoćno. Tada su briljirali i Italijani poput Mareske i naravno Saviola. Ali najbolja sezona je bila naredna 2007. kad su odbranili kup UEFA u legendarnom finalu sa Espanjolom. Zbacili Osasunu, dakle sve Španci, Tottenham prije toga. Ali su te godine osvojili i Super kup Evrope, dobili Ronaldinhovu i Messijevu Barsu 3-0 u Monte Carlo. Osvojili Super kup Španije, dobili Real 3-5 na Bernabeu, 5 golova na Bernabeu. I osvojili kup Kralja protiv Getafea, da vidimo samo Balšu. Imao je otvoren pogled na gol praktično, ali udarac nije ni loš, međutim on može bolje. Dakle, osvojili su i kup Kralja protiv Getafea, sve to u istoj sezoni i samo izmakla titula. Za 2 boda su bili iza Real i Barse, oštećeni pritom u Palma de Majorki. To je bila jedna Sevilja nevjerovatna. Tada su bile među 3-4 najjača tima na svijetu sigurno. A tako je nedavno to bilo. Rakojević je zagrijavao Kašćelana, ali ipak će ući u igru štoper Saša Četković. Moguće da se neko od defanzivaca žalili na povredu. Malo čas se učinilo da Šofranac se požalio tu negdje na sredini terena nakon onog iznošenja lopte na povredu. Vidjet ćemo. 3 minute do kraja. Lopta je kod Marka Marina. Sa lakoćom prolazi kroz, ne mogu reći odbranu mladosti, ali pored tih igrača koji su na sredini terena. Bez posla Pareha i Kala, štoperi. Sevilje. Navarro. Alberto Moreno. Sada Marin na lijevoj strani. Greška u predaji lopte. Stiže sada Maduro. Opasno. Offside. Ipak offside Marina. Inače, koliko je Sevilja ozbiljna ovako kao klub pokazuje i to što je osim ovog njihovog genijalca Mončija, sportskog direktora već 15 godina, došao i predsjednik Jose Maria del Nido, isto jedan dugogodišnji predsjednik, on je tu u loži ovdje ispod nas i šteta što nismo imali tehničke uslove da malo njega uključimo, veoma raspoložen ovako i za razgovori. To je jedan od onih predsjednika na duge staze u Španiji, koji je isto svojevremeno imao probleme s navijačima, ali davno, sada ga slave, pošto ih je spasio velikih financijskih nevolja i naravno učinio da su opet veoma jaki i igrački.
i rijetko dolaze ti predsjednici ovako na neka dalja gostovanja. Živković nema centar šuter, samo je Savićević u kaznenom prostoru. Balša Božović može da proba šut. Odvojili su ga odmah. Četković je zauzeo poziciju štopera, Mitrović se preselio u vezni red nakon izlaska Mladog Kalezića koji je danas debitovao za Mladost. Evo slobodnog udarca u 90. minutu. Slobodan udarac sada je za Dešnjaka. A Mladost ima 4 ljevake, Savićevića, Božovića, Novovića i Seratlića i svi bi mogli da ugroze gol da je lopta na suprotnoj strani. Ovako uzima Balša, osjeća se ipak već neprikosnovenim za prekid u ovoj ekipi. Ali ono što je interesantno, odnosno što treba podvući, je i ova podrška prilično jaka sa zapada, da za svaki uspješan potez dobijeni duel u drugom poluvremenu, dakle pri ovom rezultatu, svaki izboreni ovako i prekid donio je aplauze, što znači da publika odlično ishvata. Stigla je intervencija sa klupe. Izvini, Nebojša, što se prekidam. Pavićević će šutirati. Ovo je pozicija za Dešnjaka, mladi reprezentativac Crne Gore. Ide Pavićević. I gol! Kakav gol! Eto, jedan Evro gol i to u nadoknadi vremena da sve ovo nekako zalije. I sada treba vidjeti koliko je ljudi ustalo. Svi su na nogama na zapadu. Ovo je nevjerojatno. Svi su na nogama i u loži, naravno na cijelom zapadu. Gol mladog Pavićevića, ali gol kako gledamo na ovim najvećim europskim terenima. Preko zida, u bliži ugao. Majstorija. On će ga pamtiti cijeli život. Uzeo ovu loptu, bacio na klupu tamo. Ali je vraćao. Hajde da mu je sačuvaju za uspomenu. A uspomena je stvarno vrhunska. Dati gol se vidi. Sjajno. Ne velika stvar. I Evro gol. Kako je to lijepo izveo. Balša se već spremao da on šutne. To je onda Rakojević pozvao Pavićevića da on šutira preko zida. Dobra odluka, još jedna dobra odluka Rakojevića koji je zaista odlično vodio ekipu u ovim kvalifikacijama. Inače 3 minute Aranovski produžio i sada smo već pri isteku čak i te nadoknade. U posljednji mogući čas, eto, stigao je taj gol, da ne kažem iskupljenja, ali gol koji će Mladost da pamti. Nikako poklonjen, jedan Evro gol. Prije toga ona šansa velika Kneževića i neke dobre stvari smo vidjeli. Evo ovo drugo polovrijeme završava neriješeno. Koliko god da se vidi ambis koji postoji između ova dva tima i uopšte između našeg i naravno španskog fudbala, koji nije slučajno ubjedljivo najbolji na svijetu i kao liga i kao reprezentacija. Knežević, evo prilike za Savićevića, interveniše samo Kala i bit će slobodan udarac, odnosno prostni korner. Već dobro sebe od ove sada već buke na stadionu pod Goricom. Balša Božović treba da izvede korner. Može li Mladost da daje još jedan gol u ovoj studijskoj nadoknadi? Božović, dobra lopta. Tamo je gužva, prima Četković. Četković, kakav šut bivšeg štopera Lovćena i paradu pravi. Varas i brani. Ali kakva bi ovo bila radost upravo za Sašu Četkovića, toliko duga karijera i sada je mogao da doživi vrhunac. Bliži ugao, odličan udarac. I evo vidimo sa malo više hrabrosti i uz ovako jaču podršku da se moglo igrati bolje u suštini. Evo šanse za Šopranca. Pavićević, može li opet on? Za malo da proturi do Savićevića. Za malo još traje pritisak, ali kraj meča. 1-6 i nevjerovatno buran kraj i dobar za Mladost, ako ništa drugo. I na kraju aplauz, zaista su ga zaslužili za sve ovo što su prikazali ovog ljeta fudbaleri Mladosti. Poraz 6-1, ali za njih ovaj dvomeč nije bio toliko bitan. Najbitnije je ono što su radili u prethodne 4 utakmice protiv Senice i protiv Videotona. Žure sada tamo igrači Mladosti da razmijene dresove sa fudbalerima koje gledaju iz vikenda u vikend na televiziji. Mi čekamo da neko iz domaćeg sastava priđe
kolegi Dediću i evo, da tu mu je čujemo Pavićević, prve da, impresije da, nakon meča. Gile, izvoli. Evo, red je da čujemo i strelca Miloš Pavićević. Kakav je osjećaj postignuti gol protiv evropskog velikana? Osjećaj, znači ne mogu da opišem kako se osjećam. Sjajan je osjećaj. Ne mogu da opišem, ne mogu da opišem. Generalno, kako večeras je bilo igrati protiv jedne ovako jake Sevilje? Teško, svi znamo da Sevilja igra i protiv Barcelone i protiv Reala, da su to utakmice, da je tu mala razlika. Mi smo mala ekipa, nemamo uslove kao što oni imaju. Oni su jednostavno došli, to su sve profesionalci, znali su što treba da uradi, išli su na pobjedu, iako su prvi meč pobjedili. Iskreno, mnogo je teško igrati jer lopta je non stop kod njih, non stop vas dave igrom. Mi idemo za to loptom, brzo se umaramo i teško igra protiv Sevilje. Dobro, sjajna uvertira pred početak šampionata domaći. Sjajno. Mislim da ćemo ove godine da idemo na najveći cilj, to je na titulu, da osvojimo titulu ove godine u šampionatu i iduće godine također da izađemo u Evropi jer je ovo bilo izvanredno iskustvo za nas. Hvala lijepo. Evo, tu je i trener Nikola Rakojević. Čestitke i za Miloša, pozdrav. Svakako poraz na kraju ubjedljiv, ali opet na kraju ipak kvalitet je presudio. A dobro, mislim, sve ste vi već vjerojatno rekli u prenosu i sve se večeras je vidjelo na terenu. Prema tome, ako sad ispada da ja tražim neka opravdanje, ne postoji opravdanje, nego su samo neke činjenice koje su onako realne, jer bez pripremnog perioda, pravog pripremnog perioda odigrati 6 ovakvih utakmica sa ovakvim protivnicima i normalno je bilo nešto da se desi na ovakvoj zadnjoj utakmici. Ovako na zadnjoj utakmici. Bez obzira da li je bila Sevilja u pitanju ili neka druga ekipa, mislim da bi ipak mi imali problema sa tom fizičkom stolom i sa trkom. Međutim, pazite, iako je 6-1, ja ne mogu da im zamenim stvarno ništa. Mislim, bez obzira na sve, ova ekipa ima jednu drčnost koja će pokazati, siguran sam i u prvenstvu, bez obzira što mnogi očekuju sada da ćemo mi da pokrećemo kad prvenstvo u pitanju. Vidjet ćemo koliko su spremni novi igrači koji su došli kod nas. U svakom slučaju ćemo, ono što sam više puta do sad rekao, a to je da ćemo selektivno odmarati ove koji su iznijeli prvenstvo evropskih utakmica i mislim bez obzira na ovaj rezultat da je Banos ipak napravio jedan zavidan rezultat kad je Evropa u pitanju. Apsolutno, bila je ovo prelijepa evropska avantura. Kratko, počinje domaći šampionat, ambicije? Pa, pazite, ako smo mi već ovako odigrali evropske utakmice, onda je normalno da se od nas i očekuje da budemo tu neđe pri vrhu. Ja sam se dogovorio sa upravom kluba da je prije svega prioritet da i sljedeće godine izađemo u Evropu. Ako se pruži šansa za nešto više, normalno ćemo iskoristiti. Samo je sad pitanje koliko će se ove Novajlije uklopiti, s obzirom da većina od njih i nije pošla taj pripremni period, ali u svakom slučaju ćemo već protiv budućnosti probati sa nekim novim igračima. Ne zbog toga da bi provjerili kakvi su oni, nego vjerujte mi da su ovi koji su odigrali ovu Evropu sada previše istrpljeni. Hvala lijepo i još jednom čestitke na sjajnom rezultatu. Hvala vam. Eto, bile su to prve reakcije. Čuli smo trenera Nikolu Rakojevića i strelca jedinog za mladost Miloša Pavićevića. Zahvaljujemo, dakle, Dragiši Dediću. Vidjeli smo da je Pavićević uzeo dres Perotija, jedne od zvijezda koje nisu igrali, ali sada ti igrači treniraju, to će vjerojatno pokazati kasnije naš reditelj Musa Ratković, treniraju sada odnosno istrčavaju, tako reći, malo pred sutrašnji meč protiv Manchestera. Tu su i Medel, i Kondogbija, i Perotti, dakle, uglavnom sve te njihove najveće zvijezde koji su večeras odmarali. Dok gledam opet i neke najinteresantnije trenutke, odnosno golove iz prvog poluvremena, možemo, naravno, najavili smo da će ova Sevilja i za Evropu i za Španiju biti možda i izuzetna opasnost ove godine, ali možemo najaviti i da će Mladost biti izuzetno opasna u našem prvenstvu koje evo već preksjutra kreće. Čuli smo da Pavićević čak najavljuje trku i za šampionsku titulu, a Mogren je tim koji je na neki način bio kraljica ljeta u tom smislu pojačanja. Dove ih je mnogo, iako im je Mladost eto i preotela Stefana Mugoša, ali su dobili zaista sjajna pojačanja na svim pozicijama. I da li će to biti neka nova trka za titulu, da li će Sutjesko odgovoriti, šta će ova sada budućnost uraditi, to je najveća enigma. Uglavnom preksjutra kreće nova priča i nastavit ćemo tako da pratimo naš fudbal. Mi polako završavamo ovaj prenos, da vidimo još posljednja dva gola, 6-1 na kraju pobjeda Sevilja i strelci za goste Vitolo, Rusescu, Rabeljo, Koke, ponovo Rusescu i ponovo Koke, a na kraju je Pavićević efektnim slobodnim udarcem ublažio poraz Mladosti. Vidjeli ste čuli taj aplauz sa tribina, jednostavno publika je zadovoljna bez obzira na ubjedljiv poraz u dvomeču sa svim onim što je Mladost uradila u
ova 3 kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Sevilje koji nisu igrali ovaj meč odradit će jedan ozbiljan trening, bit će tu i šutiranja i istrčavanja i sutra već čeka ih Old Trafford i duel sa Manchester Unitedom koji od ove sezone vodi novi trener, također Škotlanđanin, David Moyes koji je zamijenio Alexa Fergusona. Evo za kraj, majstorija Pavićevića. Ja sam od tebe htio da izvučem za kraj upravo tu prognozu. Ko je novi šampion Crne Gore? Ovo je posljednji trenutak da kažemo prije nego što krene. Dobro, ja mislim da je još rano. Ne možemo na osnovu ovih informacija koje imamo suditi kakve će biti ekipe, ali mogu za jedno mjesec dana da prognoziram. Kad vidim 3-4 kola. Ajde, neka bude za mjesec dana. Ja ću već sada prognozirati da je to Mogren, ali mislim da će Mladost ići visoko, a mislim upravo da ćemo direktno i prenositi taj duel u nedjelju između Budućnosti i Mladosti. Pred praznim tribinama. Da, kazna Budućnosti koja će još dugo trajati. No, za večeras toliko. Vidjeli smo zaista jednu veliku evropsku ekipu, iako u šarenom sastavu, ali smo je vidjeli u punom svijetlu, punom izdanju u prvom poluvremenu i vidjeli smo, da kažemo, jednu finu Mladost u drugom poluvremenu. Eto, na taj način da budemo blagi. Toliko večeras iz ove vrele Podgoričke arene. Hvala na pažnji i doviđenja.